تصوف یا اهل طریقت بودن گناه است. یعنی اهل طریقت در خودمان برادران این صوفی ها را میگیم. آیا مقصد در همین راه را انتخاب کردن گناه است؟ نه، گناه نیست. چرا گناه است؟ یگان گناهی ندارد. مقصد همون اهل طریقت بودن، این اهل شریعت بودن است. زیرا که ما در طریقت فقط این را اعتبار میدانیم که هر چیزی که با شریعت مطابق هست، اهل طریقت که همون را داشته باشند، ما البته میگیم هیچی باکی نداره. لیکن اگر همون اهل طریقت کردارها و عملهای را داشته باشند که اگر با مقابل آیت و حدیث بیستد، در اینجا ما سخن یا او عمل البته رد میکنیم. ولی بسیاری از همین اهل طریقت ما را هم ایرادگیری مردم هم از همینه که اونها از اهل طریقت بودنشون سوء استفاده میکنن. یعنی سوء استفاده نکنیم برادرای عزیز و گرامی. مراد از همین اهل طریقت بودن، بین اهل دنیا نشدن خوش به حالتون. یعنی با دنیا باید داده نباشیم. دیگر تزکیه نفس های، پاک کردن نفس های خوش به حالتون. دیگر اخلاق حمیده های خوش به حالتون. یعنی مراد از اهل طریقت فقط تقوا جستن های. برای همین شما اگر از زمره همینا باشین، خوش به حالتون، هیچی باکی ندارن. اکو بعضی مثال همون خطاها و اشتباهایی که همون مرشدا میکنن، همون پیرا میکنن، بگیم رهبراشون میکنن، اکو این از نزد خودشونه. این با تصوف و یا با صوفی و یا با اهل طریقت هیچ وابستگی نداره. می شود که همین نفرهایی که اهل طریقت نیستن داملاهن یا مثال غیر داملاهن، روزی دراز گناه میکنن کو، غیبت میکنن کو، سخن دروغ میگن کو و دیگر خیانت و بدبختی ها دارن کو. برای همین اینم از زمره همون اونهایی که اون مرشدا و کلانهایی که بعضی گپ ها و بعضی کردارهایی که میکنن موافقت نمیکنن به شریعت، این ای نزد خود اونها هست. ما حق نداریم که دیگه همه صوفی را و همه اهل تصوف ملامت کنیم، بگیم اینا مثال مشرکن و اینها مقصد صوفیان گفته و با کلمه صوفی اونها را ملامت کنیم. ما این حق نداریم برادر عزیز. برای خدمت صوفی ها هم در دین زیاده. از این جهت در عموم نه، این راه خطا نیست، این راه درسته، این راه بهترینه. اگر از عهده همون وظیفه هایی که در همین اهل طریقت است اگر ما برآمده تونیم، تمام همین پیامبرامون، تمام همین اصحاب ما همین بود. ما را فقط از فریب دنیا یا از دنیا داده شدن منع میکردن و همچنان دائم برای پاکی نفس ما را دلالت میکردن. اگر این خیل بگیری از پیامبرمون تا اصحابش همه اهل طریقت بودن. برای همین اهل طریقت و اهل شریعت همش یک چیزه. طریقت شریعت، شریعت طریقت. ولی باز میگم بعضی سوء استفاده بردنی همون مرشدها و پیرها این از عیب خودی همونها هست. این با تصوف و با اهل طریقت کار نداره. اینجا دیگر سوال آمده است که آیا خوب آیا گفتن انا قبر پدر و مادر را بوسه کردن درسته؟ همین مسئله را بسیار اهمیتی این برادرای عزیز، زیرا امروز در تاجیکستان ما هم همین گردی قبرها را طواف میکنن.
қабрҳо ро буса мекунанд, дастошонро дар болои қабр мемонанд, аз қабрҳо ёрдам талаб мекунанд, хоки ҳамора меоранд, шифо гуфта менӯшанд. бинед, рӯзҳои махсус, мумкин чоршанбе, ҷумъа рафта дар бехшон бо назди ҳамонода чорво забҳ мекунанд. оё ҳамино аз нигоҳи дин чӣ ҳукм доранд? бародари азиз, хеле аҳамиятие. ман дар дастам китоби аҳсанулмақсуд фи тавҳиди лмаъбуд аз ҷаноби ҳазрати мавлоно абдулвоҳиди саидзода. ин кас худаш аҳли тариқате бародаро. ҳамин абдулвоҳиди саидзода худаш нақшбандияй. ҳамин ҳазрата худованд хайрш диҳад, ҳамин агар аҳли тариқатҳои мо, яъне ҳамон касоне ки имрӯз мардум даво байъат мекунанд, унҳо мақсад пиранд, яъне пирошонанд, унҳо мақсад муршиданд. агар мисли ҳамин абдулвоҳиди саидзода мешиданд, бовар кунед, ҳеҷ кас имрӯз шуморо дигар эрод намегирифт. ҳеҷ кас имрӯз шуморо дигар иқа бадбинию бадгӯи дар ҳаққи шумо карда наметонистанд. оле бигем як минусаи шумо ҳамине ки баъзе суханҳои беҳуҷату бедалел мегем, ё ин ки баъзе кирдорҳои дар муридотона шогирдотона далолат мекунед, аз ҳаминҷа шуморо эрод мегиранд. анамин бигем, анамин халалу залале ки дар тасаввуф, дар аҳли тариқат ворид шудааст, ҳамин айлағжиши ҳамун калонҳо ҳастанд. бародар азиз, ман ҳеҷ вақт ба худо қасам, бовар кунед, ман ҳамаи инҳоро ҳурмат дорам. ман ҳақ надорам ки инҳоро тавҳин эрод бигирам, зеро ман худам як бандаи гунаҳгорам. лекин ҳамин донишу фаҳмишам, ё чизҳоеро ки меорам бар мо меган, ё чизеро ки ба чашм дидам, мегӯм ки ҳамин камбудӣ дар ҳамин пайдо шуда худи ҳамин калоноанд. челе ки имрӯз моҳо худмон мегему амал надорем. мардум мисол мора дида вақте меган ё иқа ном дорану илм доранд, худошон амал намекунанд, ки сабаби бетавфиқӣ бисёре аз нафарҳо мо худмон шидагием. дар ҳамин аҳли тариқатам сабаби ана ҳамин бадгӯии мардумам худи ҳамон муршидову ҳамон калонҳову раҳбаро шидагиянд, пиро шидагиянд, пирошон. бар ҳамин худо раҳмат ки ҳамин суфӣ алайёрам суфӣ буд. бин чӣ хел олим, чӣ хел китобҳо аз ҳазратҳо боқӣ мондагиай. худаш мегӯяд, шайхи ҷоҳил гар парад ба само, хӯрад оташу равад ба дарьё, гар ту инро каромот донӣ, зан талоқу номусулмонӣ. мега агар бубинӣ ки як нафаре ки дар осмон мепарад, болои дарьё дар раҳ мегардад, лекин беилмай, илм надорад, на қуръона мефаҳмад, на ҳадиса мефаҳмад, на масъаларо мефаҳмад. агар паридани ҳамира, болои дарьё рафтани ҳамира ту бугӯи каромотай, ҳамин одам бузургай, мега ту зани талоқ мешававу мусалмон нистӣ. барои мега аз одами бесавод ҳеҷ вақт муршид намебирояд. яъне бесавод ба ҳамун дараҷаи муршидиву ба дараҷаи мақоми пир меган, ба ӯ мақом намерасад. агар даъвои ҷоҳилонаш қати равад, тамоми ҳам муридову шогирдошам гумроҳ мекунад. инҳоро шайтон фиреб мекунад дарам. ана ҳамин баъзе далолатҳо ҳам аз тарафи ҳамин калоно мешавад ки мегӯян бирен қабрҳоро тавоф кунен, бирен пеши қабри мисол фалони бузургвора. дар ҳатто бачаҳо омадан мара гуфтанд ки вақте рафтем пеши нафареро ном гирифтанд, гуфтем ҳамин хел беморӣ дорем, гуфт ки шогирдоша гуфт бигирен ҳамин беморро пеши
қабри фалонӣ бирем. мега пеши қабри фалонӣ да бурдем, дар ҳамун пеши қабр мега дуош хондем. ҳайрон мешавед бародари азиз, и чӣ корай? ё мега вақте ки ман пешаш медаромадам, мақсад бояд пеши ҳамунда ихел росто бояд нарай, яъне миёнат бояд хам бирай. маблаға мисол ҳамун чанд пулӣ бошад дар пеш мемонӣ, бо ҳам хеле мақсад ҳамун ҳолате ки мисли рукӯъ ҳастӣ, бо ҳамун хел пушт ба пушт пушт ба пушт пушт ба пушт мисол берун мебироӣ. анамин бародарои азиз, бин нафрати мардума пайдо кардан. як нафар аз бигем наздикои мо пеши ҳами як шайхе меравад, мега вақте ки ман вориди хона мешидам, мара гуфтанд ки ҳо миёнта баланд накӯ, маблағам ки додӣ, бо ба ҳамун шакле ки будӣ ҳамун хел берун бибро. и бечораи кора кардагӣ не барои ё душвор афтида. мега бурдам ҳамин хеле як 10 сомон дар пеш мондума, баъд дига бисёр худма нороҳат ки искам, айҷон баланд шида, мегаву дига пушма гардонам берун ромам. мега овардам 10 сума дар берин да дастум доду, гуфт ки мақсад ҳазрата хафа кардӣ. ана ин корҳо бародарои азиз сабаби анамун майл пайдо накардани мардум ба ҳамин тариқат мешавад. бин ки дар ҳаминҷа гунаҳгорай? ҳар одам худаш ҷудо кунад ки гунаҳгор кие. барои ҳамин ҳар коре ки мешавад бародарои азиз, ҳамунҳо вақте ки ҳамун мардум айрӯи ихлос вақте дар пеши поят меафта мехоҳад попӯшиҳота буса кунад, ё мехоҳад ки мисол ҳамун ягон ҷомаи тира буса кунад, намонешон лозим нест. охир шумо аз ҳаёти паямбар дидем ки нафаре дар пеши пои паямбар афтид, хост таъзимаш кунад, ҳазрат айҷош хезон дошт, гуфт агар таъзим кардан ҷоиз мешид, ман занҳоро мегуфтам ки шавҳарҳошона таъзим кунанд. таъзим фақат назди худо, ай гуфт, назди ҳеҷ кас дига иҷозат нест. бар ҳамин дар ҳамин бобат бисёр эҳтиёт кунем. худованд баракатон тиҳад. ҳамун калонтарову ҳамун муршидоеро ки имрӯз мо дорем, мо дар нисбати шумо бисёр эҳтиром дорем, лекин коре кунем ки ба сабаби баъзе саҳву хатоҳову лағжишову ё бигем ягон аз ҳисоби инсон вақте ки ҳар кас идора кардани худашда бисёр мушкил мешавад. вақте 2-3 салом мекунад, эҳтиром мекунад, даста буса мекунад, одам ай худ меравад. анамо ҳолатда бояд одам худша контрол кунад. ҳамун таскияи нафс барои ҳамун ай. анамин корҳое ки мисол омадааст, буса кардани қабру тавофи гирди хонаи қабру ҳамчунон мола заҳб кардану ё аз даруни қабр кӯмак талаб кардану ҳаминҳоро ҳамаша нисбат ба ҳамун бузургон метавонанд ки мо мақсад аз ҳамун фалониё шунидем. ҳаку биен китоба гӯш мекунем, чӣ мегӯем? мардак худаш суфӣ ай, худаш нақшбандӣ ай. мегӯяд қабрро тавоф кардан ҷоиз нест. чуноне ки қутби замон ҳазрати мавлоно рашид аҳмади гангӯҳӣ раҳматуллоҳи алайҳ дар фатовои рашидия овардааст. ҳазрат айноми ин бузургвор овард ки дар фатовои рашидия мегӯяд ки тавоф кардани қабр ҷоиз нест. мегӯяд тавофи ҳеҷ чизе ғайр аз байтуллоҳ ҷоиз нест. яъне фақат тавоф хосаи хонаи каъба аст. дигар ҳеҷ ҷой, на масҷид, на қабр, бибинед, на хона, на мисол ягон нафари зинда ҳам ки бошад,
میگه جایز نیست. مولا علی قاری رحمت الله علیه در شرح مناسک نوشته است، میگه یعنی مناسکی تشت آورده است، مناسکی مولا علی قاری با شرح ارشاد ساری شاه عبدالعزیز محدث دهلوی نوشته است. چی گفته است؟ گفته است طواف نکنید گرد زمین های مقدس، یعنی قبور و مکان های متبرکه، زیرا که طواف نمودن از خاصیت های کعبه بلند مرتبه است، یعنی مخصوص کعبه است. علی قاری میگه پس طواف کردن گرد قبر انبیا و اولیا ناجایز است و آنچه جهال میکنند اعتبار ندارد و اگرچه با ظاهر مشایخ و علما هم که باشد. حتی میگه اگر شما غیر خانه کعبه در هیچ نفری در قبر هیچ کسی میگه طواف نکنید، اگرچه میگه یگان عالم کلان شیخ کلان هم که بینین وای طواف کردیسته، وای میگه دلیل حجت شده نمیتونه. اینا مولا علی قاری گفتیسته. جناب امام نووی برادر عزیز بین این کس شارح صحیح مسلمه. چی میگه؟ این میگه طواف قبر پیغمبر حتی روا نیست. میگه حتی همون جایی که پیامبر گرانده شده است همون جمع گردی همون را میگه طواف نادرسته. پس وقتی که طواف قبر پیغمبر روا نباشد، طواف قبور اولیا با طریق اولا جایز نیست. امام نووی میگه. برادر عزیز، انا که پس از این روایت ها معلوم شد که آنچه نادانان انجام میدهند از قبیل انداختن طناب در گردن، ولی بعضی آدما دیدین عادت دارن برای توبه کردن بعد در گردنشون یک بند گاو میدوزن، بعد پیش همون مثال بزرگوار میرون، کدام بزرگواری نباشد، بعد در گردنشون بند میاندازن و خب با ممکنه یک کس دیگه ای بند میکشه یا خودش به همون بند میروه و بعد پیش همون بزرگوار تا توبه میکنه. برادرای عزیز، توبه فقط نزد الله های. انا همین کارم شرک، همین کارم خرافات های که من پیش یک نفری که در خانه قبر برم در پیش وی توبه کنم که خدای مرا ببخش. برای توبه کردن همون خانه که نازنینت بالای جای نمازت آبی چشمت زارک و تولا الله میبخشد. شر نیست خیلخته خار زلیل کنی. و 7 بار دو زدن گرد قبر، عاجز نمودن پیش از آن و مراد خواستن از آن، این همه بدعت و شرک و حرام است. صاحب کتاب میگه در صواعق الهیه از علامه زعفرانی نقل کرده است. این حضرت از ما آورده است نهادن دست بر قبر و ماندن آن، یعنی برداشتن خاک به خاطر شفای مریض و دیگر، یا بوسه دادن قبر، اگرچه میگه قبر پدر و مادرم باشد، میگه اینها جایز نیست و نادرستند. انس ابن مالک که یکی از صحابه پیامبر 10 سال در خانه پیامبر مون بود، میگه شخصی را دید که دست خود را به قبر پیغمبر گذاشت، یعنی اومد که دستاش در بالای قبر پیغمبر. یک نفر دید، پس او را منع کرد و گفت ما چنین چیزی را در عهد رسول الله نمیدانستیم، یعنی کاری تو کردی ما را در عهد پیغمبر ندیده بودیم، این کارا نکو بچه. حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله از این عمل با شدت انکار میکنند، یعنی حضرت ها من کردن که این کار انجام ندهید. و همچنان گفتند در بالای قبرها هم مقصد هیچ وقت عمارت نکنید، بالای قبر ده عمارت نکنید، یا در بالای قبر هرچی شاخها میموندن یا دیگر مثال یگان از اشیای دنیا میمونند اینها را نکنید. گفتند ناجایز است و نادرست است.
برای این برادرای عزیز، ما قبرستان باید رویم، هر روز برای قبرستان، در حق جمعی مرده ها آیت قرآن بخوان، دعا کن، خدای مغفرتشان کنه. لیکن طواف کردن، بوسه کردن، خود در بالای قبر پرتافتن، قبر آغوش کردن، از اوج خاک برای شفای مریض آوردن، اینا همه در شریعت منع برادر است. این اجازت نیست.